Kraksalo ADC Chongbari ni bagwi 14th Budhjungnagar Wakhinagar Constituency ni Wngwi AM Runiel Debbarma nomination Bwlai Yapharkha returning officer एवं Mohonpur SDM Santanu Bikash ni Thani. Tripura party Tini kaisa recognized state party hini shin manjak chegang pula sang saimano 2021 BCO Tripura asaikha bubagra sakbai thang bo party ni founder bini saktharmung bai Tripura ni party asaimani 2021 ajorao puila election contest khlainai titi ADCO 28 seat ni bijung 18 seat by win inka paikha aboni yaglo tini titi ADCO haponga asuga Tripura aba hakino tini taiwisa 5 years tenure payman yaglo tau taklai bisni 2026 oro tini titi ADC ni election angnan bag thangai tango aba hakino date bo saklaijak 12 Buskangni April 12 tarikh pula tongmani 13 tarikh April lo election nga tongmani aboni yaglo assembly o join kokti sama bai kubungma festival ba religious activities tongmani bagi date salai 12 tarikh khlaijaka 17 tarikh counting nga thangai tong oba hakino tini khase kereng dalbidal political party bisingten sungnoge mano election campaign khailemani joining event khailemani tini fung aibo sungnoge man kahani Tripura mothani ekdom active leaders haikeba EM active recent je elective EM tongmani Runiel Debbarma te MJ Sadogar Debbarma Tripura mothani borok BJP o recent tini pungo join khaya oba hakino tini Tripura mothani yang te candidate list officially release khaya sekangno ayango chungkhanai mangka titi ADC CM pona chono jamatia bobin constituency o tini fung jorawan bo nomination paper Yapharkha tini sing phaisa boja oma hakino 14th Budhjungnagar Wakhinagar Constituency ni bisingo je existing EM Runiel Debbarma tongmani botakle bichu hani ta ise contest khaya thangai tongo abun bagini tabo o amchani lokorok tini Mohonpur tola bagan market ni simi Mohonpur SDMO rally khlaiman bisingtei existing EM Runiel Debbarma bobin constituency ni engano nomination paper Yapharkha bakal thangai tongo ngechini ungkulok buskan tabu nui mangkhan borak kema lokorone bangmar tabu keman tongko borok tere him laima him botok khaiman bisingtei SDMO thangai nomination paper submit khlainai chungnugi mana BJP ni bukhakti bahani official bong ni candidate list release khaimani nugi man ka phiaba Tripura mothani official release tabu release khaijeko buskang ni tai ek dui gon bisung release na ba thangai tong abusang sources ni bisingtei khanamani ge phaidi chang tabu od jagani tini ni od nomination paper te really tini ni EM Runiel Debbarma bin khukti busang khana lainai tini ni bong ni stand sam ra hajang thangai tong taklai bisio jo tomung na titi ADCO te wese Tripura motha apply engwe hapang aso hangge bong ni buskang ni jaro Tripura salo korong bagi bumai hang korai tumna bagi thangai tong abro busang boro bai kok sansa ka lainai hain bagi no choy nai tum Chini Khorang Buskani ADC Chongbari no rogoi kubun bodol bai baksa kinu Tripura mothani candidate robo nomination Bwlai Yapharkha Abagino 14th Budhjungnagar Wakhinagar candidate EM Runiel Debbarma nomination Bwlai Yapharkha aslo Tripura motha bodol ni adongrok khatongtong thoni bisingti EM Runiel Debbarma no lagiwati rally khlaika arili ni bisingti no Mohonpur ni SDM ever returning officer ni Thani nomination Bwlai Yapharkha nomination Bwlai Yapharkha ni yaglo kok sanani thangai EM Runiel Debbarma shaka Isang Simon 2021 bobagrani saktharmang Tripura motha asaimani abon yaglo pulani election no apply engai 28 seat ni bising 18 seat jitimani yaglo no jiti sing hapang asuman Tripura motha tini 5 bosor paimani yaglo tini sar taiwisa nang existing EM ngai nai taklai bisio hain nomination khainan baka repacket tini abno tei lukurong thani bungsu jor tei nim thani like belief tong tai bus kangni election no choose khai bor vote duwe nai bus kango bumai sang tuma thami tong Chini Tripura sado pani lukurok jotono sigo je Tripura sani bagi kubui khai sottokai lorai khlaine ke ekmatro Tripura motha party no kubui ke lorai khlaitong kubui ke choba khlaitong omono na sigino lukurok bo jotono logirne taklaibo ebong sing 24 poista seat mane Tripura motha party ke playing tongo 12 tarikh vote grohon hone 17 tarikh result dinamor sinai saimanai je 25 থেকে 24 seat mane Tripura motha party ke playing So tini bo sonogi maka 14th Budhjungnagar Wakhinagar constituency o support of Kraksalo no goitong obnu bising motha tai BJP alliance ni bisingo no kubuma kese kere nglai tong recently tini fung ai bonogi manka khoroksa existing EM bobo hanyo BJP by join khai tai koekjona active leaders of join khai abun bagai Tripura sorol korong bising belang kha koi mong tai kha duku nanglai mani ngui tong abun tai ka ta bhai ko khosang na je orono sin party bo oron sijago je koekjona শুধু পোস্ট পজিশন নি বাকি বড় পার্টি ক্লাইও এবং Tripura মতো পার্টি ক্লাই যাও কেবল ও কয়েকজনা
kubuike dofan bagi chiruk khage oron sijaga tini election phaike bora alka bodol tham oron propong nge bubagrani e mungke je dofan bagi kubuike lorai khlainai je dofan bagi kubuike chirik nai bonono sujurnai bonono akornai umti hai leader ongna sing tabuk o election obo kaham ke sinoi na buskan salba sing ticket Sir, paitho kotor sumung lukurong ni omon tongo je Tripura mothani 5 years tenure paiman ya glo taklai bisu tomung na Tripura motha apply ingi teusha titi edi hapang asu khangke Tripura so lukurong ni chini Tripura sa accord mama thairo joto demand tongmaro aborok busjor tei kuhui ba implement khajnan bakhage bujoto support tongmai naidi joto sara tirpani joto Tripura sa dopani lukurong thanchakai phan krak khai bubagar logiri to ebong sundke thanchakai tongkai ekkai tongkai sinman te sokte sing datin manai Tripura sa according manibo omo datine implement nai singjuri thanchakai tongkai Sir, paitho ko nin constituency ne lukurong no vote 12 tariko vote nga thang abon te ko khachar ang 14 Budhjungnagar Wakhinagar ni joto lukurong no 12 tariko sini andro somario boot club boot rui apply khenen bagi opongnai tai sobo kuwike dofan bagi choba khlaito sobo kuwike dofan bagi chiri khokto omno nai no nor buskan salo boot tai sing thanchama tongnai ekma tongnai karon ki sing thanchagai tongkai se sin man tai soktai asuk bosor romai je mayang tumni joto kisu manai ebong bubagar no sing phankrak ma khaine buskan salobo o Chongbari bo bono apply ma khai hambai sir Ashlo nomination ya farmani zarawa Runiel Debbarma ni logyo manjaka Rabindra Debbarma no khobai te kubana dongrok Mohonpur ni Shiminel suni logyo boyar ni koktum sini Khorang